Ndagusuje kandi mwaha ikaze ni mu makuru agezweho y'aka kanya. Ni amakuru turaza kugaruka ku ngingo z'ingenzi zigiye zitandukanye iza hano mu Rwanda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu Burundi, muri aka karere nyine muri rusange. Mu Rwanda ndaza kukubwira ko RDF yafunze aba ofisiye babiri n'abasivili 20 barimo abanyamakuru Rugaju Ndayishimiye Regan ndetse na Rikari Ishimwe, tutirengagije n'uwitwa Jangwani Frank, umuvugizi w'abafana ba ekipe ya APRS. Ni mu gihe kandi muri aya makuru ndaza kukubwira ko mu karere ka Kicukiro umugabo yarongoye umukobwa maze amutamo agakingirizo arirukanka. Ndaza kukubwira n'andi makuru menshi agezweho hano mu Rwanda, nkaho iki gihugu cy'u Rwanda gifite impungenge ku masezerano y'amahoro rwagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kukubwira izo mpungenge ni izihe. Turaza kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi maze nkubwire ko naho nuye yagizwe Minisitiri w'Intebe w'u Burundi. Ni mu gihe kandi Gervais Ndirakobuca wari Minisitiri w'Intebe yagizwe Perezida wa Sena y'u Burundi. Ibi byose turaza kuba tubigarukaho maze twerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndaza kukubwira ko ndaza kukubwira ko muri iki gihugu muri Minembwe M23 ikomeje intambara na Wazalendo. Ni mu gihe kandi ndaza kukubwira ko muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi ni muri iyo ntambara Wazalendo yaramutsiga babitero nyine ku mutwe wa M23. Aya makuru yose turaza kuyagarukaho maze nkubwire ko hari n'icyo General Makenga Sultan yavugiye mu nama ikomeye yabereye Igoma. Aya makuru yose turaza kuyaganiraho muri iki kiganiro. Ndajya mwibutse ko ni amakuru ushobora kugiramo uruhare ukaduha igitekerezo, ariko kandi ukibuka gukanda subscribe niba uri mushyashya. Reka mwikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Nyahere kuri inkuru ivuga ko mu karere ka Kicukiro, muri aka karere umugabo yasambanyije umukobwa musigamo agakingirizo mu gitsina ahita yirukanka. Aya makuru dukesha ikinyamakuru cyitwa Bigezweho TV. Ni amakuru yamenyekanye ku gicamunsi cya none, aho mu karere ka Kicukiro nyine abaturage bo mu murenge wa Kicukiro mu kagari ka Kicukiro ni mu mudugudu wa Triangle bafashe umugabo wirukanwaga n'umukobwa avuga ko yamusizemo agakingirizo ubwo yarimo amusambanya, mu gihe uyu mugabo we yemezaga ko uwo mukobwa nta n'ahantu amuzi. Abafashe uriya mugabo babwitangaza amakuru ko uriya mukobwa yavugirije induru uwo mugabo, maze ibingibi bituma nyine uyu mugabo bamufata bakeka ko wenda ari umujura, ariko batungurwa no kumva umukobwa amushinja kumusambanya akanamusiga agakingirizo mu gitsina. Bakomeza bavuga ko hari urujijo mu byo umukobwa yavugaga, kuko hari aho yavugaga ko uriya mugabo yamufashe ku ngufu, ariko akanemeza ko ibyo byabereye mu rugo uyu mukobwa akoramo, bigatuma bashidikanya ku buryo uwo mugabo yageze mu rugo uwo mukobwa akoramo nk'umukozi wo mu rugo. Ku rundi ruhande uwo mugabo wafashwe n'abaturage we yavuze ko ibyo uriya mukobwa mushinje nta byabayeho ndetse ko atanamuzi. Ati simuzi, ni kwa kundi umukobwa abo akubona wifitiye inyinya akagukunda, sinamusambanyije sinanamuzi. Polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali nayo yemeje koko uriya mugabo yafashwe ndetse ko yafungiwe kuri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro, mu gihe uriya mukobwa we yahise ajyanwa kuri Isange One Stop Center kugira ngo akorerwe isuzuma abe yanahabwa ubuvuzi bw'ibanze niba koko yasambanyijwe. Reka ya makuru tuyakomereze muri n'ubundi kuri inkuru ivuga ko aba ofisiye babiri bafunzwe, ni mu gihe abandi basivili 20 nabo bafunzwe. Ni mu kirego kimaze iminsi kigarukwaho. Ni ibyatangajwe na RDF. Ubuyobozi bwa RDF bwatangaje ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bukurikiranye mu butabera aba ofisiye babiri ba RDF hamwe n'abasivili 20. Aba bombi bakurikiranyweho ibyaha bakekwaho bakoranye n'aba ba ofisiye.
Aba bose bafunzwe by'agateganyo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ku byaha bakekwaho birimo ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko itemewe n'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Ibyaha bakurikiranyweho bijyanywe n'uburyo haguzwe amatike y'indege kuri konti ya Minisiteri y'Ingabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. RDF yatangaje ko nk'uko biteganywa n'itegeko abasivili iyo bakoranye icyaha n'abasirikare bakurikiranwa n'ubutabera bakaburanishwa n'inkiko za gisirikare. Nubwo RDF itatangaje amazina y'abafunzwe, itangazo ryayo ryaje nyuma y'iminsi bivugwa ko hari abafunzwe barimo abanyamakuru n'abandi bafite aho bahuriye n'ibikorwa by'umupira w'amaguru mu Rwanda. Abo banyamakuru barimo Ndayishimiye Rugaju Rigani, ni umunyamakuru wa RBA, hakabamo n'umunyamakuru wa SKFM Ishimwe Rikari, ndetse n'usanzwe ari umuvugizi w'abafana ba ekipe ya APRS Jangwan Frank. Aba kandi biyongera kuri Georgine Caris, uyu nguyu wari usanzwe ari umukozi w'ikipe ya APRS. Aya makuru ndacyayakomeje by'umwihariko nyiri hano mu Rwanda. Reka nsoreze kuri izi mpungenge u Rwanda rufite ku masezerano y'amahoro rwagiranye na Kongo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabwiye abasenateri ko nubwo u Rwanda rwizeye ko amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono azatanga umusaruro, rufite impungenge ko ashobora kudashyirwa mu bikorwa nk'uko yemeranyijwe n'impande zombi. Yabigarutseho kuwa 4 Kanama 2025 ubwo yagezaga kuri Sena y'u Rwanda itegeko ryemeza burundu amasezerano y'amahoro yashyiriweho umukono i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni amasezerano arimo ingingo enye zinyuranye zirimo kurandura umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, ubufatanye mu bikorwa by'ubukungu, ibyiciro bijyanye na politike, aho ibihugu byombi byiyemeje gushyigikira ibiganiro biri kuba hagati ya Kongo ndetse na M23 n'ibikorwa bijyanye no korohereza itahuka ry'impunzi. Minisitiri Ambasaderi Nduhungirehe yagaragaje ko nubwo u Rwanda rufite icyizere ko aya masezerano azashyirwa mu bikorwa bishingiye ku kuba impande zombi zarashyizeho umukono, ariko ko hari impungenge u Rwanda rufite rwanagaragarije umuhuza. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko hari impamvu eshatu z'ingenzi u Rwanda rushingiraho rugira impungenge ku masezerano ko nyine Kongo yashyira mu masezerano ibyo yemeye. Impamvu ya mbere Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragarije abasenateri nuko atari ubwa mbere u Rwanda na Kongo bigiranye amasezerano kandi niyubahirizwe uko impande zombi zabyemeranyijweho. Impamvu ya kabiri yagaragaje nuko umwuka mwiza ugaragara mu bihe by'ibiganiro usanga binyuranyije n'ibikorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Indi mpamvu ya gatatu yagaragaje nukuba abayobozi mu nzego zitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamara gushyira umukono ku masezerano bagatangira gukoresha imvugo batangaza ibihabanye n'ibikubiye mu masezerano. Yavuze ko ibyo atari ubwa mbere bibayeho kuko ngo no muri 2024 ubwo Minisitiri Rutundura yari mu biganiro na Dr Vincent Biruta byari byabereye i Rwanda, yari yemeje ko agiye gutanga gahunda ihamye yo kurandura umutwe wa FDLR, ariko yagira muri Kongo akavuga ko uwo mutwe batawuzi. Munyemerere aya makuru tuyakomereze mu gihugu cy'u Burundi. Muri iki gihugu hari kuvugwa amakuru menshi atandukanye nk'aho perezida w'iki gihugu Ndayishimiye Evariste yahinduye ubutegetsi, yahinduye guverinoma, maze Gervais Ndirakobuca wari minisitiri w'intebe agirwa perezida wa Sena y'u Burundi. Gervais Ndirakobuca wari minisitiri w'intebe w'u Burundi kuva muri 2022 kuri uyu wa 5 Kanama 2025 yatorewe kuba perezida mushya wa Sena y'iki gihugu. Ndirakobuca uri mu basenateri babiri baherutse gutorerwa guhagararira ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu ntara ya Bujumbura yatowe ku majwi y'100%. Generose Ngendanganya yatorewe kuba vice perezida wa mbere wa Sena y'u Burundi. Clotilde Kamimbare atorerwa kuba vice perezida wa kabiri. Ndirakobuca uzwi nka Ndakugarika yakoze imirimo itandukanye muri leta y'u Burundi irimo kuyobora urwego rushinzwe iperereza n'umuyobozi wungirije wa police. Kuva muri 2020 kugeza 2022 Ndirakobuca yabaye minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu, nyuma yaho aba minisitiri w'intebe asimbuye Ale Bunyoni. Muri Gicurasi 2025 perezida Evariste Ndayishimiye yasezereye Ndirakobuca muri police y'u Burundi aho yari afite ipeti rya Lieutenant General
bimufungurira inzira yo kwiyamamariza umwanya muri Sena ahagarariye CNDD FDD i Bujumbura. Ku mwanya wa perezida wa Sena asimbuye Sinzohagera Emmanuel wabangikanyaga izi nshingano n'ubusenateri no kuyobora itorero rya Methodiste Unie mu Burundi ndetse no mu Rwanda. Ni mu gihe kandi uyu nguyu yahise asimburwa n'uwitwa Nahonuye wagizwe minisitiri w'intebe w'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yagize Nestor Nahonuye minisitiri w'intebe asimbura Leyitona General retired Gervais Ndirakobuca watorewe nyine kuba senateri. Nahonuye yagizwe minisitiri w'intebe kuri uyu wa gatanu Kanama 2025 nyuma y'amezi 8 agizwe minisitiri w'imari, ingengo y'imari ndetse n'igena migambi. Inshingano nshya ya Nahonuye yemejwe bidasubirwaho na Sena y'u Burundi kuri uyu wa gatanu Kanama nyuma yo gutora biro yayo iyobowe na Ndirakobuca. Nahonuye afite impamyabumenyi cyiciro cya gatatu mu bijyanye n'ibarurishamibare yakuye muri kaminuza y'u Burundi. Yakoze imirimo y'igenamigambi ndetse n'ubushakashatsi mu miryango irimo Care International, Oxfam ndetse na Global Fund mu Burundi no ku rwego rw'akarere. Ubwo yagirwaga minisitiri w'imari muri 2024 mu kwa 12 n'umwaka ushize, yari asanzwe ari perezida wa komite y'umutwe w'abadepite ishinzwe gukurikirana ikoreshwa ry'umutungo w'igihugu, imari, ibikorwa by'ubukungu ndetse n'igena migambi. Munyemerere aya makuru tuyerekeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihugu umutekano ukomeje kuba iyanga, naho rwose muri Minembwe niho bikomeje gukomera, kubera ko mu Minembwe Wazalendo yaramutse igaba ibitero kuri M23. Ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ryibumbiye mu kiswe Wazalendo ryazindutse rigaba igitero ku nkengero ya centre ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru dukesha Radio Okapi ivuga ko ari igitero cyagabwe mu masaha ya saa moya z'igitondo cyo kuri uyu wa kabiri itariki ya 5 z'ukwa 8 2025 mu gace ka Irumba gaherereye muri Munera ngufi cyane uvuye muri centre ya Minembwe ugana mu majyepfo akira uburengerazuba bwayo. Ubwo twirwaneho na M23 bamenyaga ko Wazalendo yateye, bahise batabara igitaraganya maze baha isomo Wazalendo babakubita inshuro barabatatanya babasubiza inyuma. Uwatanze amakuru yavuze ko twirwaneho na M23 byahaye isomo rikomeye Wazalendo yari yagabye igitero kuri Irumba. Ubu ngubu bose bahunze bageze mu bice by'epfo bigana Irurenge. Hari kandi nandi makuru avuga ko nanone hari abandi barwanyi ba Wazalendo barimo kwisunganyiriza muri Rugezi, bisa nkaho bashaka kugaba ibitero nubwo bataratangira kurasa. Umwe mu batuye muri biriya bice yatangarije MSN amakuru avuga ko muri Rugezi barimo kubona abarwanyi ba Mayimayi barimo kwisuganya ariko ngo ntabwo baratangira kurasa. Nubwo centre ya Minembwe irimo ituze n'amahoro kuva twirwaneho yayigarurira mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, ariko inyengero zayo ziracyagaragaramo abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi, iza Kongo n'imitwe yitwaje intwaro irimo wa FDLR ndetse na Wazalendo. Rimwe na rimwe iyi mitwe yitwaje intwaro isanzwe ikorana bya hafi n'ingabo z'u Burundi n'iza Kongo, igahungabanya umutekano w'abaturage ndetse kandi ikabakumira gukora ibikorwa bibateza imbere, niko guhinga no kuragira inka zabo bumwe, ndetse bakazabura uko babigenza by'umwihariko mu kwiteza imbere. Ibi byose bikomeje kugarukwaho mu gihe M23 yo ikomeje gutangaza ko iraza gukora ibishoboka byose ikirukana M23. Umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa AFCM 23 General Sultan Makenga kuwa mbere tariki ya 4 yayoboye inama yo mu rwego rwo hejuru yahuje abayobozi batandukanye bo muri uriya mutwe. Ni inama yabereye mu mujyi wa Goma yitabirwa n'abayobozi barimo guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Erasto Bahati Musanga, ba guverineri bamwungirije, meya w'umujyi wa Goma ndetse n'abandi batandukanye bagize nyine imijyi by'umwihariko iyo M23
yafashe. Iyi nama yabaye nyuma y'amezi 6 AFCM 23 yigaruriye umujyi wa Goma, yibanze kubijyanye nuko umutekano w'imiyoborere ndetse n'imibereho y'abaturage byifashe. Abayobozi batandukanye bamuritse ibimaze kugerwaho mu duce bayoboye, banagaragaza imbogamizi bagihura nazo zibabangamiye. General Sultan Makenga mu butumwa yahaye bari abayobozi yabibukije ko ikinyabupfura n'ubumwe ari ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi, anabasaba gushyira imbere umuturage mu mutima w'ibyo bakora byose. General Sultan Makenga kandi yikije cyane ku kuba Kongo ikeneye impinduka nyuma y'igihe irangwamo akajagari kenshi, gusa ashimangira ko kugira ngo bigerweho abayobozi ari bo bagomba kubanza guhinduka ubwabo, aho yavuze ko igihe cyose ubuyobozi buri ku butegetsi butahindura imyumvire n'ubundi ibibazo bizagumaho. General Sultan Makenga yabwiye abari kumwe nawe ko badashobora guhindura abandi batabanje guhinduka bo ubwabo. Makenga yasabye abayobozi bari kumwe nawe gukora ibishoboka byose abaturage bakabona umutekano ndetse bakabaho mu mahoro, ikindi bagafasha abavuye mu byabo kongera gutahuka kugira ngo bafatanye kubaka igihugu. Reka makuru yaragezweho muri aka kanya nyasoreza ahangaha, hanyuma nkurarikire kongera gukurikira amakuru araza kubagezweho mu gitondo ahangaha ku Makuru TV. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, Imana ikomeze ibe hamwe nawe kandi wibuke ukande subscribe.